GC News, Nima Obibia Aquaba. Hadie, latest and hot news in Kwa Enamide Bremo. Everything so we don't subscribe with your say over subscribe to the channel. The way I say we click the subscribe button. Now our daily notification. We are sa video be upload when the first person I was sabeka a video. I feel we are now like video give us a thumbs up, Nafi share my offer for so now we may be here now who similar also. Ewo man. Afi yembo ya and sema abeto ye konso. With the story be Abraham Reverend Owusu Bempah on the penny or die Glorious Word Power Ministry International. Now branch be a try which we ekase the Saka audio be a chese meeting be a koso Duncan Williams. Any Owusu Bempah ne so for be da no one chese wadambo pubi on pese Captain Muhammadu Bawumia Obelusu enuna Owusu Bempah chase asema nebo enyo so. Now we don't need a year Wontumi for a one station TV radio or ne one actually coma say the book Afriyie pa say what say ya on travel bia en kasa semono na miti bia no akoso efasa semono na yiti ye nkomotwetwe bia eposo bra oni Wontumi for no etwetwe koma Wontumi for no one pacho na sa branch for no ka opono but ne san kasa branch no na yiti nkomotwetwe bia akoso yiti semono about mama so to draw my attention say ya kan ye fidi so say woni kanema mpani enoma kwa kushia bopu bi atia the vice president or NPP candidate na osi bibia san koso woni bi din komo kokomu so be se be akira boa no ehwa na yesan no nti ehu behia say anopen so me no be din komo na yesisu dua o hasi nti na mato nsa Afriyie adaoma etisen potin yo we dey mechia Wontumi atifunya Nebuti program no. You are watching Juicy on YouTube. Wow, you are watching Juicy on YouTube. Hot news all time. Na the obetna ho na obetka asem no. Ono so your friend is saying. Your friend Dasebre. Okay. Dasebre no o si de hobi sisia. No or but was sorry kwahwa de newsroom ho nko actually or around. You. Okay, me say you to see a meeting no or audios. Obetimi a play audios na sana mastati akasa. Well, okay, no dear, mean to me ma omo asisi but near me anope me pese ye and say I wouldn't mean pese baby sa any man so anope. Open mama can say me trouble. Sabe ye nyina ye Ghana fo ye ni pa bako edin seye ya me chama Wontumi na moti no radio so kasaro na damfo ne me oba mi fie nyina me sumi ku ni fie nyina na sabe mpradia so adenti na asema wunhuye na wabetena radio no so na wo katisa ase ye koye meeting na ogina hobi a wo audio be na wo cancer na the cancer no so Reverend Steve Wengam Assemblies of God soft penny no kra wo kan me Owusu Bempah me hu ne da in my life matini din ba me nim no me Archbishop Nicholas Danka Williams papa a o den ni me ene osofo Reverend Steve Wengam a o ya Assemblies of God for soft penny ene President Mahama Yenkosia baby and meeting dia baby ada in my life. I can swear heaven and earth to be pure sensi. Na Aremeyaw some branch and kaso si me many brave Victor Kusi Boateng. Na me minim Victor Kusi Boateng na wunim Victor Kusi Boateng. Wunim Victor Chemi Owusu Bempah. Ana ofisa me akwala kitu bi on. Ke cathedral na wo se me na me sabotage ye. Emma cathedral na ye basa sanse me ni brave to Kusi Boateng ti me pa cho cathedral na me nka ho bio asofo ye twusu omo ana na Akufo Addo twusu omo de cathedral sha omo nsa me Owusu Bempah na me din nimbi me nka ho bi ibi me ni ba bi mpo a omo si cathedral no na me makwa ko sabotage adenti na o ka asema wunyim e de to me so egu mi ho fin e de asem Owusu Bempah hold on China men kasa
Sammy Owusu Bempah ni many Prempeh to Kusi Boateng na bronson na kasa kyerɛ me me asoko bia Kwaku mu sɛ yɛmprema Dr. Bawumia enye president tie me tie Pama me bufui vice president Bawumia nana Akufo Addo nana Akufo Addo Ghana president esuma awono ene Mr. Sammy ene Mr. Fredo Ware ene MPP form penny form mo ko Abushop edi twa to akoma Abushop sa Abushop ena o den me ni ne baneme ona o den ni me enti onye wana mu no pacho na me form mo ne nchawo vice president Hobi Dr. Bawumia Hobi o mo pa me chawo se me nyae emfanche no ma form me na nipa ono Abushop ena mo di dwa to akosi ni so a onu ejira pacho ma me megya bibia manaka ama masani vice kura san ye fine then na the same Abushop yi try class planning frame say ye sorintia the same Bawumia ya Abushop ejina mu pacho ema no ema mi jai bibia manaka. How can this be possible? And I said, we face any time while I had. As of Penny, Wadaruma, China main casa, because our branch here now, class asked them so audio. No, to see us, I'm sorry, in Penfold, you could not court, so prove audio, bet me audio. Our audio paying Anna, Wingham, Reverend, Assemblies of God, so for penny, and then Owusu Bempah, and President Mahama, and Bishop. Any assault will be ye meeting against Bawumia. What you pen on also? So penny Wadaroma say menya who say Papa Pacho Wadaroma who say my we de misro Papa misro Papa misro Wadaroma misro se wutie me kakra bi a unse wo kasa nyina ma yedin endra me ni wudi nkomo na said ya wo kan saa netie me a metie me ndra me ka kire wo say even if there is a video audio or a video enya fe na me be soso saa ne me nyina so enti me as the host me as the host of the program no Wanaruma say o make statement here can be a boy enkomo yi me say me as the host of the program no me bibia Wontumi and a frame any Owusu Bempah and it's Owusu Bempah and frame no me enya fra o frame kura ho asem asem no number ma me tira me fra so na Wadaruma papa we better take can answer papa say wo tie me kakra bi a anka bebo nyina asem a me kan say asem a me kan say me many Prempeh to Kusi Boateng me Owusu Bempah na woni me news on YouTube me many Prempeh and me sabot ade cathedral no and me ma cathedral ne papa cathedral ben na me cathedral so for Utito mudi Owusu Bempah din e wo mbiana mama water with the opportunity to try radio so a can okre can some medias we be bro manum and so person problem between me Bawumia and I say what's the problem between me and MPP for ana me so me no be any problem me a suffer obi at me ba maintain me no be any problem and here from the mama pay come me e dem ko say dem say me menkom entia Bawumia and if I'm me ko ma shenkom me ko disia me shenkom into the political party bia the party A ne bedin kunu another party B ne bedin kunu me ka se mo be bia me show bi ankom oso to se me ma ba be chankom se Bawumia e ne be wi ni election no niamba me sika se me mara me te sankom se se de ase de ankom se no nipa e na nwene ankom se no wa ba be sha na and now please me na me creating ankom se ma ba bi jona me ka de me pe I talking about so for Wadaruma me tim se na me kan no menya ahon abotre and me as the host of the program no the ebesi bia no sumbo no me na megye me na me responsible for bibia ebesi program isu bia enti bibia esi ye bia entwa yie ama osen afun bia no ndra me ne udi nkomo ewo ahomachira no penso me ne udi nkomo me gina team ni nyina nemu na mama pacho se jaimanenka na Wadaruma Wadaruma no so audio no
ani tena mo no ame pacho Awadaroma ena make can say ene papa say uka say we madamfo wo ye minia oba mi fia mi so me ko ni fia me ne ye pan ena ni station pan na tasem we fia anka memma ma so de mpanipo de say ni para ko gina court don't chere baby ko hu sam me ne Steve Wingam any Bishop any President Mahama Kusi akoye meeting etia President Bawumia ya wa abato brew enti adipi abaya sakasaka abaya ebeba no menye ya wa abato brew obi agyen no ni Owusu Bempah make say obi ani mi nyina be bian kan bi bian tia President vice hey me say me permanent president that am I a god ile nyame what me dia dia man ni fire dodo wo bi ni ma no abetro no obedi watem no ono so kitan bia so no okọ abra asem so anya no kre they say do obedi matem mo ya ni pa no obedi matem no wo dia tem awie they say asem we kwa chiri pa ni nam be bia so Owusu Bempah akwa jisika so ba be sem komatia vice president abra sabi mi no bia kampo ni komo entia vice da no me vice opa maintain vice madam then I may make a consolate your vice. And then the panel can on my uncle fa 1 minute vice in them. Huh? Papa, me Owusu Bempah me hey. Me watching Juicy News on YouTube. Hot news all time. You are watching Juicy News on YouTube. Me make a BBA. It's more trouble get cast answer now all can. Mr. Remo. Ma tesana me kind no meje enfunso ni nyina because me is solely responsible for ni ebesi wafidi su bia and me make say metiefo etie me ni mo hwe me nyina nnim say sofo Owusu Bempah de me fa woni agro and some e ba ni akọ nyina obi ani me position na me stand already you so am ne wo ka say etu de wadaroma say oba edwinso gu na so a papa wadaroma akwana otro cancer no mo papa wadaroma yes oba edwinso gu na so a ye ntwantwene wadaroma mesrew we de esre na mesrew me ntina me say me mpese kura me chichi bibia mu enti me de esre na mesrew as the host of the program no me take responsibility I apologize on our behalf why I'm not a chance them nsan akwana o kan asem no se mo pe asundwie na mo pese me ne untumi de nya problem because we be nua mo here na masem so me ne untumi de nya problem wadaroma because the dia sir papa woni wo wa unua ketu se wo ba chema untumi woni na di nkomo ewo akiri ena me so no edi enkomo oni god na sarbedi akon edi nkomo nti we de na maje fumuso ni nyina afa na mapa ho chew nti wo de ne awaka no soso ye de bekwa adwundwe mu na abrepemu no soso wo beti enka wadaroma nti mesrew na enyaima enka nti wudi bim okay answer na me de masem ebisi no hwe yawo abato ase obi enyabre obi e bompae me sei na bompae pa se beto aba ne be wi asumdie be bo ma no mesra musamu tran radio no so a monka de munim asam yawo ka awu kan na ka wo proof a wo de ka se sei bishop sabe asemi oti a obedi yaw because no any said your mo ka to no so no enye saa said you know Owusu Bempah meti ya meti yaw no me ankasa me nim said you mu ken enye no kre sa Reverend Steve Wingam ono kro ti obekasa na so Owusu Bempah kwa me nim no me hu ni da ono kra mpoti a you be surprised ena me yeso se papa mama kra ti ase no be dwene no ayi fa nam do Owusu Bempah ko share dama me man ni ka se o me share komu ntia Bawumia abentina mo ke kasa abentina asema winni wa betra no ano den wadaroma enti me mpese ye betwe sase mu biom enti on behalf of the technical team ni na I apologize on the behalf of any pobekan no enemy team no say Owusu sa medium we e de kan asase no enti I think say betimi de CRC na yada wase bibia ni a na se ba hokra ne no bedi nkoma e bedi sa adwuma no ama bibia akoso yada wase pa ya wo Ghana ha ye wo so pani bia wo no ho say me na Messi president meeting ya John Mahama eni asofo akese miensan ye nya mitumi nti
Nsaka. Me am catch us. John Mahama. Any asofo kuku dan form yensa. E na akoye meeting. Am koye no. Ono kwa Archbishop on. Duncan Williams. Ne hono mkoye sa meeting. Okay. See Archbishop Duncan Williams, Reverend Owusu Bempah, and Assemblies of God of Penny friends Wengam, Steve Wengam. So the Mahama. Chuchu. Omo ne koshia ye. To me de anyina ne say Owusu Bempah na nsa so akeka bia ma Dr. Bawumia ntino omra bonten meka se de okan nyina na odi dada MPP fo se anya okosa ye ni ne man nyina odi dada MPP fo o makwa ma Dr. Bawumia me ye president da Owusu Bempah no na o si president wo Ghana ha o nyame sofo biye ni wa obetumi aka se me mo obi me ye president na unya nyame sofo bonsam na dada o ma utimu ya ye ode ni buta nyina ni se Prophet your friends have Victor Kusi Boateng MPP for ama wono na say womo project no ama wono na wale sofo kese na fa no kosi hine na dwuma ye ma ni nyina no womo emfi no na Prophet Victor Kusi Boateng na mama na ye popular what is this also for so ye nyame sofo Reverend Owusu Bempah so ye nyame sofo and now my Mahama befro akwese dem enti video audio mo Owusu Bempah audio no den saka bi e ka kire on dey say onte ya audio no a wo pesa wo super Reverend Victor Prophet Victor Kusi Boateng say ya ma na ye popular emfa yin ko si hini enti wo de wo ntia se no ntia se ne we need that to me no e wo nyame nsem no ma Ghana fo nsu bi ya besere mo ya batu aba enkom hye basabasa ya ne doson wo ye nyame di for fine and now we catch say Dr. Bawumia ba wini John Mahama be fere akose dem wa hye obo obesi wa so da ya ma obema wa ankase wa choose minister ba kun bia open no de position ama no wa minister open no o de be ma enti ene wo kan sema kese babo ntin ene wo nim guase e ba wo because wo video no audio ni nyina na da bontin so onimu a and nipa ye no mo koba nyina no enye wo nyina na wo ka asem kire mo a enye wo meka se ya fa nsa se wo buafu de di kan wo buafu gabi wo buafu na Dampare kire wo ne agrada asem ya wan ka bi ama wo mu nyina na ye nyema bi a emwa oman no wakwaya de na asem aba ho eye principal asem ye wie emfa ba ye beto ho na emfa otumi a wo se obema obi abe ye president na se obi nye president Prophet Victor Kusi Boateng me first day mishia no eye Kumasi St. Prince Anglican Church sabe no be amoye cathedral no asem no friends am churefo nhie mu na me ni da and that very day na papa no kasae no na me say papa no Yakopon honhom no so sabe me tuwe me nye hotini but makwa sori kakra makenkan Bible kakra obi kasa no ye nyame sofo amehu obi kasa no ye nyame sofo amehu that very day na mu say Prophet Victor Kusi Boateng we nyame sofo nyame asra no enti se nyame sra obi mu no de na ye adwuma ene no nkwatwe manso se ena ne disasu ntino obeya wo Bawumia me ye president da de John Mahama de ma wo no jiwa de na wo de be ye odwapade bi afaye but una na wo kire de wo ye president of Ghana prophet so your prophet and Reverend Owusu Bempah I know na president ma Ghana for no anim de yepe na se wo ye obi a wo dwene oman no ho a ahyase no se wo ye nyame difo a o be ka se Dr. Bawumia be wini ene ya fere wa kwhye da mu ntino o ba bontia be ka se na wo de dada MPP for na de dada Bawumia o ntimi wini nde o ma no ye president nde ma no ye president kina de o be ye bia no de onyame ahira no wa hira no nyame se Bawumia be president e o be ye Reverend Kusi Boateng na say Prophet Kusi Boateng untimi mbre na se Reverend Owusu Bempah untimi mbre na se emfa ho say wo no abaju animonyam no de nyame na di ma no nyo na baji nyame na di animonyam na ma no se omfanya adwuma se enu anti na cathedral no ya ngunguna sa no asafo mpanimfo bi ehunu se sa Prophet Kusi Boateng no ase wonya animonyam bi enti ya mfari ntia no anu nyina mo yesa but de mu ye nyina emfa asem na me person me kan bi but the ama me kan bi ni se adwuma no ayaye no okay
eye nyame dwuma eye nyame dwuma ne yeye na ebia nipa nim se ye nyame dwuma obi anu kwan Nyankopɔn fa so ede ne adwuma wo Ghana okay nka Esther chapter 4 ebra Mordecai na no fa se Esther okay and Haman a person or Tory Mordecai ni Israel ase and Mordecai tie o tie na osuma say monko kanche Esther say ni say na eba nti on na we ohima onko kanche wo hene no say na eba Esther sibo unim say the amamre sitie ohene no mfra me amekwa wantene hempoma mo so ebetumi akumi nti ebe ehu and osuma ko kanche no se ma wonye na adwen so ye ohima nti asem no edu de adin a obefa mu afiri na ebi obetumi afem afiri ni nyanso Nyankopɔn de ogie bi abefa obi so aba na why na nim se ebre esem esise nti ene Nyankopɔn ma be ye ohima wa ha e wa na nafo asase so me am ye ha meti am ye journalist America say ebi ebre senti ni Nyankopɔn se me ye nsem training asem ba ye ntimi nsekire nka kire Ghana fo enti Reverend Owusu Bempah ene asofo mpanimfo na me jom mahama koshia afedie mobile bonten abetum futu agu Ghana fo ni abeka se the anamo catch for Dr. Bawumia hu nyina na ye nada na mde dada MPP fo no ye hu na chiri mo audio no Mensah ka bi na bre semu nso no baba bontia mo bi ahu na ye hu asofo ko amoye no Ghana ha no mo bo sha ya sha wo se ye besu aso da ma wo ye be mo ayi minister ba ene ye keka ho ene bo otimu po se Reverend Anase Prophet Victor Owusu Boateng ubeguna ni mo ase na se woni no betwene wontimi ni ntwe obi ye no betwene ndi onyame asa no betwe manso be di nkunyim ti Ghana for mu ti aso na wo twe ye ko no e bia mbeti video bi tape bi nsensem bi ama mo ka se o say Dr. Bawumia no na ye dada no obi ya dada obi e nyame onyame anni atro se wo so ye nyame sofo a wontimi ka nte se Nyankopɔn se Dr. nkunyim ne abeka so be di atro ti Reverend ana Prophet Victor Kusi Boateng Reverend Owusu Bempah misreo mani ni sofo na nso di odie all right na yemko ye mate gono mate ye nuamenia na osudan na aduna ma no pay oh Sammy de modinam daja meso mga kakra na asofo sem na asofo hu komo ya na mentampe ya na Nyankopɔn se touch not my anointed do my prophet no harm do my prophet no harm but as to who is his anointed we don't know what I say it will be any bill and cast for yourself say pa I was say what can once more because it means anointing one zoo say in zoo but I saw for because I saw for one zamfo I saw for omunya asofo nipa omunya asofo eso from ho asofo de Kwaku yehu bebre hu megide se obi akuru bibi wo na enya African kunya Ghana nko America na asofo bi wo de fe no Jim Jones de fe Jim Jones Kwaku 1978 wono olidi America for your mako school na so na wotie no wodomu firi ho no mo ekọ Guyana Emma America for parliament ka say baby the American citizens Kwaku guidie e wo so mo suma senator bi no okolo ko hwe ba bi kura America for no ye de makogu obukọ senator no ko Guyana omuku no Jim Jones so for say mra ha obe ha ai so for ku no Emma omo committee mass murder suicide so for enti me ato na bia na o masem Kwaku sofu bia di wiase a obetimi ama obi aye president sofu bia di wiase Nyankopɔn na ebi otimi ye di kyerɛw sɛ de ebeni se Nyankopɔn yi sa de di kyerɛw sɛ de ebeni a adan na wo na wo klemu sɛ wo na wo verse wo na wo kyerɛ bia bɛkɔ wo dia wo ye just a vessel ene Nyankopɔn wo dia afa say nyame agba ba betue say na ebekɔ now de wa wo say wo na wusi president na wo wuti si president na wuti si wa so dan no no wa wuti si president ya wo na wuti lu Nyankopɔn abodu se ma no ana wuti si wa so dan na ga se obi na be so wa so dan ma what is this you wait for winning and some year Reverend Owusu Bempah edit to the alleged audio Prempeh can say wo no and some and I want to twetwe come for home
ɛno na wɔde nsɛm bebree ato dwa afa saa asɛm no because this news so ɛna wɔhwɛ no sɛ wonya subscribe yɛ a wɔmmɔden asɛ wobɛ subscribe to the channel sanse hadeɛ latest and hot news nko a ɛna mede brɛ mu afei wia na like video like the video na afei share ma ɔfoforɔ so na wonye bi hwɛ na wɔhu nsɛm a ɛkɔ so ɛwɔ Ghana bɛmu ha no also wobɛtumi akyerɛ wadwena fa yɛ nsɛm wei nyinaa ho ɛwɔ comment box mu mobɛte meka bi in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.